Mier kondak kumbedo wachet dong kumbedo wanen lok chawa me yot kum bawa iwiju ikanye tichwa me goy mero lang me yot kum keken un tichu me cher bodo der ne kaneno ngo magiramo konyo kere kumbeti lok mati kare dana magitiki to jonyo HIV AIDS e tunko mal me Uganda twale gulu gitika meti kichwa lawangi e ot moko chek me Uganda lok mano kati kar magon kuber ka kwero nino TASO gulu ma dana ma don ku beri ko duwan giti ka wache ni perlo padana ma diga ko ki to jonya ti ma diet to toile gulu city ma e kumbedi dul ma me giti ka wache idwe pedwe ento e kene na di edwe di mo ne gen gi wonye dana e maron pier yo we bor ma kono gamente wunyo peko ge wunyo ko ge do dana e ne ko ge perwen so kumbedi gi mere ki twala wange me chere mako cer eni lakona ni jakar mo do loko kan kumbeti dano sections padano part o joma giti gor me wor ki mer ki wala wange jo tiki gor me nano jo tiki kumbeti do tiki to HIV be mer ki wala wange part America gam tami lokin pa chwako ita mi MPs mia beach magubedo ano me nano gini ikien gini weng jomo kane pe magite munyo ARVs kagiti ARVs pingo ki peka lo epijomatic wako magitiki tuo peke classifying tuo is about taking personal responsibility kakumbele wachi ni dula chila cha kwa ni wano mero beri parliament wano mero timgelo command TB ritual COVID ritual HIV ritual one ken one wati parliament Uganda Press Parliamentary Press Association wachi ni one bene wa mero joma chumpe one milok pe one PM kani pego ma chenjui Uganda ni wan ki le politician ki abili to lo chenjui kumbedi mate lo kan tijo mo kan wagi wachne nyiri mar nyono liwat wa maraj nyiri lo maraj no gi meta ki bin ki magyo inde wachne wanu miro nong la ngata chumpi wa we ka ki magola rubi no ngar mon logo pere that will not solve the problem in Uganda Emma dula chila ka dong ni kani wan won chwal parliament do pongo do ba pat ani cha we po e waje lo en ma be kanye dana chela dul padama pat magiti ke pero pingo pe gol wong la memba me parliament ma megi guchi gulu sete ki wati ke mega beta olo chan ko watiki mego olo beta chan watiki father nen watiki honorable jarma penduzi yes mano at a high level in parliament magi ramo beru gi munyi loggi gi chware ko eno ne be i parliament me wachini wan jo ma mego va tika koko kuman pero gi e lokom yatte kuman gi wachi resistance level patuo tiko man yat peka o bot ki kuman menu lok maki winyu chike kwanyo ke kelo kadong diri ke medo yat ke medo support money then that is okay ento inita me dana di matiki tuo jonye in Uganda million achiel kiali miario ke wiye in Uganda gitiki tuo e kom jone erne ema nara chiel lekere emiro ke chet ki yiny madong panga yoko ki yed stick mi bolire kwi tieni ngoni anada monye yadlo weng PMK monyo yat ngarodong watiki tuo madong monyo yadlo weng tie meja rubara mida ruranga mwaka pia dek tiki mwaka pia dek wiang ario kumbedi dong ma eno beri kituo ikome ene ya which the wachini he has lived with HIV AIDS more than his age PM uno tuo no tiki mwaka pia rio ma pia wile kumloka ati wachini koko pa dano ene pe koko maraj kagiti wachi mier ki winy lok gi koko ne peraj ento kira giti mier ki winy kere koko ge ye kama wati ki ye ki peko kumbeti World Bank uti withdrawing funding ma megyo mara ncho waje kanyi ikien contribution achel makira mateme ne medwako expenditure pa gamenta yemengo dwako namba pa parliament paying in your cabinet pian iguni weng is expenditure ka dok lukin gang giti wai mi ndak chwa lawang eno wicher no la bonchul at moko chek gero merengeva ne space jim mo kuma ke gamenta ka temen weng ke creating teach donc ka gamenta yinyu teach o creating teach it MPs marongo gen mia beach ke wiye wunda ote wai mir ke kwan teach ke ching jomo kene ngamo yeni teach ke kwani that is not going to work PM they will become jobless and become a problem. You've seen some MPs who have left parliament. None of them lives a better life after parliament. Ka kwana nyingile bujmare. Chere nonge ken pain. Inero ge pain in the end. So, mo kena tiema ki kerwa an LARUBI na chu ingatgi, they cannot even reach anywhere around me. Pene kiti church, enta mero wachini, joma tie kama kiti yeni, tongo nampa parliament, pobolare.
PM joma tiki tij madongo no tij mako mako ko mai we pegi ye we khaba chware manyen ne kono chwada manyene no gira o we ko kumeri mu yiti itororo kitika loñ ni tororo municipality miracle la ko bet city wan bere gulu wati lo ke peje la ro ko ngone wadegi ki dwok kita chon la yibi u bet la yibi ba dego bet ba dege gira la ro bet la ro pejo bet peje all of them omyero MPs mero gena ngwen pe gulu ki achiel wako bet chalo Kampala no take MPs a beach omyero teach you chana beach cherka no teach you cannot tell us about cutting teach is not going to be parliament pick beton ya ever dan ma gitika ko ke to jonyo iguru city kumberi gitika merke chwala wangi ot moko chek parliament me Uganda era watika wachi ne parliament dong lach ba chena ne bena dong duong magitika chulu ki dana magiti ot moko chek me Uganda era eni mera tama me go kanyo wane ke